Good morning. Ngasigi video yung minarase ngasi thang junumit ko. Thang junumit se akogi number se 93 lere aduga color dana black ka purple ga lere ko. Ado si ma'am se na keno lere ko hadi numit ki oina aduga ngasi se portal oibane na hadi portal numit se da karam manifestation to boya ga dagi habda in han iraga ain han video ma sem ki bado iraga kholaga adumaina to boya habda adu da happy yung view ko numi humni mari ni mang da sem gi bane hadi marakta Diwali ke gi thagalaagadi na ai nang kano ta hodragadi aingondagi ai no miss tawradena adu nahan shembiu da 11 portal ta hobiu ko adi sigi aina kano masum aningba apamba leragadi adu to biu be ko aduma lere aduga kano gi ko sengau gi matang da hang pa yaw ko sengau hadi lakshmi gi mamang chahi sem gi bodo koina mamang chahi sem gi bodo kano to biu be ko pot khara madi sina ba yai ba khara madi anoba sin biu ba sengau sudu ga tawge hai ba yaw ko sugono anoba ngatang layo anoba lupa kya bu pi ni ge lupa kuntra mangai ya kuntra da gini yang khai mangai na ko ada chahi ma da amutang sin bani na adugi poto madi ko ahan ba lebiro aduga aduda hapa mamang da hap ki po che le na ko ko gi likon kari kra dagi sana machet adagi lupa machet kumba hap ki bodo adu dum lei sino ba aina hen haptan ge su yai ba mamang chahi yaw bu dum le na ko ai handak se dum le daga ani hum chu le haptan ge sana chu le haptan ge ko gi likon chu le haptan ge gumti chakra chu le haptan ge ha ga dum le adum haptan lo kem kai de ba aduga pot khara amadi ising da thada ge dam ni ko ai nangna ba shema ke ko duda horen gumba ngambare nge horen gumba poster ke adugi do lakshmi gi singau hadi hana gi do na kamai taw ga da ge anob na kamai na shem ga da ge ha ba do adugi matang da ko adu sida mu keno taw yaw bani na ko akhoi gi sum sagai na tai chaw imung da ga di hadi keno taw ya ni yum mange khole harak pa yaw ina ko aduna aduna kamai na taw ba yai hai kan se da aina hai ko hadi Diwali dagina 11 days pawe manungda Diwali dagina 11 days pawe manungda haraga de hari ngasi haji haji se khoi gi yum mangi na khala se ba ata de nimini matung adai keno matung tara ga di adu dagi dum holo badum hari 13 nimit 13 ni si phawung da taw yai ba hachang seng da ba har sine ko adu da su umung thana hai aina hai se ko akoina tang keno phawa Diwali se khoi gi tang tara ga keno humdoi na ko Trahumdoi Trahumdoi Tramari Tranga Tatuk Tate Trampan Trampan Kun Kumathoi Kunithoi Kunhumdoi Phawi manung da sembe ai ba tang kunhumdoi hai ko tang kunhumdoi Phawi manung da loina mak adun sembi be ai ko semaga aina katlaga ai gi Lakshmi mamang da ni khangde aina ningi bai shordi mamang da ni khangde adu da katlaga ai tham keno taroga thamjan biyo bo locker da ko sigi pot sima aduga hozik card ki messaging minarase ko ahambada aduga ai ngasigi oina timing hajara card se nukti gi lothok pudai na 3 card khatang yenga se ko sidage 1 2 3 adu sidage ama choose to birase ngase gi portal numit gi kari message lakke habado ahamba card ani shuba ahum suba ko kaino tawraga lai ahum suba sisu ko reverse oina lai thabak yam chille ko ahum suba se ko hadi mako mathang dum haira ko khoi first in na ko sum kaino tawe ko khitang ishada pakhat pani khangde worried oiba ko akiba leiba wakhan nungai ta ba khota ba ngarang ga se manga sum nungai ta bi khota bi adumaina ga khara adumain tawe ko mang nungai ta bani khangde amani khangde ko kem khan ga no do hadi kem khan ga no haira kandi kai kamaina no hai kan sida ko haisa aina stress laura ga di ko hen keno to ro kandi ba engonda stress lauba natraga hadi negative kainoma khanba matamda negative energy do oina attract tawreina ko thangju su oirena ko aduduna yaringa ai do release to honge inwai to lera ga di khangano just avoid ignore ka aina ha ga da bahara ga di ko ani shubasina ko ani shubasina hadi karai do no ma hadi ai se ngasi gi oina hara ga di ko hadi phajalaga leiba do phajalaga punjalaga leiba kemta tawning da khotning da khara phawga ni ko adu phaw matam da akoina kai taw batai tholo adumaina legadaba nate ko admai legadaba ne hadi apha pun gumba tawsan baje hadi kemta chaning da bani khangde tawning da bane wakhan da ni khangde ko hadi wakhan da su leina ko hadi tawge di khalaga tawda da naga leibo dum sida je hadi mina la aga engonda nang inbi badi ka shuya nang nasana tawjaga da bane sida ko adu ahum suri ba kar che ahum su bazina thabak yam chille ko thabak chin ba ko pa hadi kaino aigi kaino haida dukan phambani khangde business ko mataw khangde hadi thabak chin basida kaino tawe
matam ga se amta kai thokningai leitabdu isagi damakta sida isa self care khatang lobbiyo ko hadi khitang care lobbiyo isagi oina take care of yourself the take care of your health ko ado sida timing sina ayuki pung 3 ka minute yankhai dana nipan ga minute traum doi phawng lere dagi 10 ga minute yankhai nipan dagi na pung 3 ga minute 3 phawng lere ko adagi 3 ga minute 8 daina 3 ka minute 3 phawng lere dagi 8 ka minute 24 dagi na 12 nungdang ahingi 12 ga minute 13 phawng lere nongalam dagi na 3 ga minute yankhai ma thoi dagi na pung 5 ga minute 19 phawa sisina akhoi ngasigi oina afaba timing ko ado keno to birano ko hadi atei atei ai loina mak keno toroga mamangi kai confuse tanabo ko ai nangnabo loina hapake ko mayam gi damakta thank you